Crnogorci i Crnogorke i svi ljudi dobre volje. Danas, na ovaj sveti dan, okupili smo se pored svetih mošti našeg prvog mitropolita i obnovitelja Crnogorske pravoslavne crkve, da se pomolimo i da nas on, kao što nas je kroz godine dok je bio u životu, objedinjavao i ujedinjavao, ujedini u ovom teškom trenutku i za našu državu, i za našu crkvu, i za naš narod. Kroz čitav svoj život, kad se pomene sveti mitropolit Antonije, čuo sam samo riječi od ljudi od kojih su mnogi ovdje danas došli, to je sveti vladika. I zaista jeste. Njegova svetost, njegov mir koji je unosio među nas, njegova ljubav prema Crnoj Gori i prvenstveno njegova ljubav prema Bogu i čovjeku ga je podigla u nebeske visine, da tamo među anđelima, među crnogorskim svetiteljima i među svim svetiteljima na ovoj zemlji, znanim i neznanim, Bogu se moli za nas, grešne i nedostojne. Ovaj trenutak je posvećen i svima onima koji nijesu više sa nama, koji su se upokojili, a bili su podrška našem svetom mitropolitu i svetoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na dostojnom putu obnove svoje nezavisnosti, autokefalnosti. I iskreno čini mi se da svima nama je ovo jedan od dana koji ćemo pamtiti čitav život, jer smo se dostojno odužili svetitelju koji nas je ujedinio i koji nas je duhovno obnovio. I mogu vam reći da što god da sam u životu činio, zajedno sa našim svještenstvom, nijesam časniju, veću, dostojanstveniju i oprostit ćete mi i bolju odluku donio i uradio kao što je to da prenesemo mošti svetoga Antonija. I zaista smo ponosni na sve nas koji smo ovdje se sabrali da se nadahnemo mira koji ispuni ovu crkvu od juče kada smo njegove svete mošti donijeli ovdje. Nažalost, moram reći da svako ko ne osjeća i koji je protivan ovome svetome činu je u velikoj zabludi i da ne misli dobro ni Crnoj Gori, ni Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, ni svima nama, jer ni sebi naravno, jer biti protivan da se mošti svetog Antonija donesu u crkvu svetog Ivana Crnovića na Cetinju i da se dostojno poklonimo njemu, jednostavno mogu samo oni čija je pamet pomućena nekim drugim, ali ne božanskim narativima. Neka sveti Antonije koji će ovdje vječno boraviti i blagosiljati svoj narod, oprosti svima nama koji već 30 godina nijesmo mogli, nijesmo htjeli ili nijesmo smjeli da mu se odužimo na pravi način. Neka Gospod Bog, njegova sila, svi crnogorski svetitelji, naš sveti, blagi Antonije, mirotvorac i ujedinitelj, uvijek budu sa svima vama
Blagosiljaju Crnu Goru, blagosiljaju sve vas. I hvala vam posebno što ste došli, jer otkako su mošti ođe, povorke, poklonika, vjernika i poštovaoca i prijatelja Crnogorske pravoslavne crkve ne prestaje da dolazi da se pokloni ovom našem velikom svetitelju. Sveta liturgija će se služiti sutra, na sami dan, 18. novembra, kada je dan predstavljenja našeg mitropolita i dan kada smo izabrali da bude njegov dan, kada se proslavlja sveti Antonije mitropolit Crnogorski, tako da su svi pozvani sutra da dođu i svakim danom da se mole i svetom mitropolitu Antoniju i svim crnogorskim svetiteljima. Neka vas Gospod Bog blagoslovi, čuva i neka uvijek molitva pred Bogom svetoga mitropolita Antonija bude sa vama i sa vašim porodicama, sa svom Crnom Gorom i sa svim ljudima dobre volje i sa svim Crnogorcima koji su u dijaspori i raseljanju van ove naše svete zemlje. Neka vas Bog čuva i blagoslovi. Amin.